khona omunye enye insizwa eyasekhaya yahamba nabangani bayo komunye unyaka ngoDisemba baye la eDurban azange ibuye waphuma eflatini agijima wangena emanzini azange aphinde abuye wasuka nje wagijima nje wayiyela lapha ukuthi bokwenza njani asazi wayenebhizinisi so kusho ukuthi wahamba i-short left wayolanda into zakhe kanti umuntu onesiphiwo yabona ngiyayithola yes umuntu onesiphiwo kumele asize abantu yena le okumele ayenza zengayenza wahamba wayophakamisa ibhizinisi lakhe manje lento agcina seyimshaya uyacela nakhona moyile ulwandle lunamandla if ufaka umuntu onaso isiphiwo ngempela sasolwandle yokufaka kayi1 ophuma uphila into zakho iqhaqheke because if ukhuleka lapha yana uphahla bakusondela yonke imimoya ikakhulu that izothola ukuthi umuntu onalisiphiwo sasemanzini kuthiwa kumele aye intatha ngabo ma 2-3 la sokuthulile kusebenza khona imimoya yabona and then kulapho ke into zakho zizokwazi ukuziphakame kahle and kunento yokuthi abantu kakhulu kunabantu abanezinto zabo kunomuntu ozohamba ayolwandle ayofika ayobeka into yakhe lapho olwandle nina menifika nikhuleka kulento yakhe ayigubhele lapho olwandle kufana nasemanzini kunomthandazi noma inyanga iyazi ukuthi mina ngisebenza kulamanzi lawo kunento yakhe esuka lapho akayi kwamanye amanzi ungena kulamanzi straight nasolwandle unento zakhe la ayibeke khona azi ukuthi mengifika lapha ngiprotectwe ile mimoya yami engiyifake la emanzini